Jambo si jambo la kawaida. Hiki kitu sio kitu cha kawaida. Aliona nguvu ya Mungu ndani ya msalaba, akajua kwamba sijabadilika kawaida, au sio kitu cha kawaida kilichonibadilisha, bali ni nguvu ya Mungu iliyo ndani ya msalaba. Misalaba mingine haikuwa na uwezo, misalaba mingine haikuwa na mamlaka, ila msalaba wa Yesu Kristo ambao ulileta wokovu na uponyaji kwetu, ndani yake kulikuwa na nguvu. Neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Wayahudi wanatafuta ishara, Wayunani wanatafuta hekima. Sasa katika hivyo vitu vyote Mungu hakutaka kuwaonyesha, bado anatuambia msalaba kwa Wayahudi ni kikwazo, na msalaba huo kwa Wayunani ni upuuzi. Manake kwa watu wengine inaonekana ni upuuzi. Ukizizungumza habari za Yesu kwa watu ni upuuzi. Sio upuuzi kwa sababu ya mahubiri, ila namna wanavyotazama wengine. Sio upuuzi kwa sababu ya neno, ila ni kwa sababu ya mtazamo wa wengine, wanaona ni upuuzi. Lakini kumbe ndani yake kwetu tunaoamini, kwetu tunaokolewa, ndiyo nguvu ya Mungu. Isaya miaka 700 zamani, kabla ya Kristo kuzaliwa, anamuona Kristo anavyokufa kifo cha msalaba, anamuona Kristo anavyoteseka, anamuona Kristo anavyopigwa, anamuona Kristo anavyotemewa mate, anamuona Kristo anavyonyanyaswa, miaka 700 kabla, akiwa katika maono. Ukisoma Isaya sura ya 53, Biblia inasema yeye hana umbo, hana uzuri hata ukamtamani. Bado anasema alijeruhiwa kwa ajili yetu, anasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Manake Isaya anamuona Yesu zamani, anaona namna ambavyo mateso atakayoyapitia